volite dobre gaming klipove, posjetite kanal Nikola Janka. Dobar dan ljudi, dobrodošli u moj novi video. Na današnjem videu ću vam izvesti trik po imenu trik sa dva duplikata. Špil nam neće trebati, stavio sam ga sa strane, već samo 3 karte. A pošto imam Bicycle Standard i Second, jednu kartu sam uzeo iz Bicycle Second špila. Evo pa da vidite koji su to duplikati. Jedna osmica, srce, druga osmica srce i sedmica karu. Vaš zadatak je da pamtite sedmicu karu koju je na vrhu. U redu. Zatim, sedmicu karu stavljamo na dno. Koja je karta na dnu? Sedmica karu, ne, dama, srce. U redu, koja karta je na vrhu? 50-50. Dama, srce. U redu, sedmica karu na dnu. Koja karta na vrhu? Sedmica karu, da, upravo se. A karta u sredini, dama, ne, već sedmica karu. Ovo je sve bila jedna velika iluzija jer sam ja za ovaj trik koristio jednu damu šrice, drugu damu šrice i treću damu šrice. Ali i to je bila iluzija, već sam koristio jednu damu šrice, sedmicu karu i damu šrice, ne, osmicu karu. To je bilo to za ovaj video. Sljedeći video ide objašnjenje ovog trika. A mi se vidimo tada.